Thengio Robert tugithie na mbere mũgomo wa arigitani uthiete na mbere kwehiriria guku bururi-ini. Muikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini ya bururi uria nowe mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro riu ni oritie arigitani gwitikira gucoka wira-ini o makiaranagiria na thirikari niguo a Kenya matige kuherani kwaga utungata wa urigitani. Ihoya ria Keno rinyititwo mbaru ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki kuria mararagia kanitha-ini wa ACK Ndagani gicigo-ini kia ũmbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Victor Kinuthia ni aratariria. Kanitha-ini wa ACK Ndagani gicigo-ini kia ũmbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe kaunti-ini ya Tharaka Nithi nikuo muikariri giti wa budget uria nowe mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aranyitanĩire na atongoria mwena ũyũ hamwe na Kristiano igongona-ini ria kanitha. Na Kenya mathiete na mbere guthinika magicaria motungata mathibitari-ini kumana na mũgomo wa arigitani uria urathie na mbere guku bururi-ini. Ndindi oritie arigitani aya gwitikira gucoka wira-ini miario na thirikari igithiaga na mbere. Madaktari wa Kenya ni madugu zetu, madaktari wa Kenya ni madada zetu. Hata vile wanauliza mshahara ni kitu mzuri, hakuna mtu apendi mshahara ya juu. In fact, I support our doctors in entirety because it's their right. But also on the other side, as a Kenyan, I want to request them very humbly, all our doctors, we support you. Even the president supports you, respects you. Ile kitu tu kwa sababu mimi naongea ukweli haiko. Budget ya Kenya ukiangalia current expenditure is almost double our development expenditure. Ni ihoya rinyititwo mbaru ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki uria nake uritie arigitani gwitikira gucoka wira-ini na kuhe thirikari kanya ga kwaraniria nao amwona mamwe ma maundu maria arigitani aya marenda ti mahuthu kwamba kuhingirio kwa ihinda riri. When you look at that CBF 6-7 years later, it is almost impossible to implement unless we stop doing everything else in Kenya that requires money. And that is why we have said as a government, the doctors will need to give us time to renegotiate the CBA so that we live within our means. Oroho Ndindi Nyoro no agathiriirie thirikari igitongorio ni President William Ruto ni mitaratara iria yarĩirwo ya kwarahũra ũtonga wa bũrũri na gutigirira thogora wa mũtũrĩre ni waikũrũka. Ndindi oritie Kenya mathie na mbere kunyita thirikari mbaru guku akiuga imwe cia tabarĩra iria ciarũgamire ni wagi wa mbeca nicio ikwamba kũrĩkio gũtanambĩrĩrio tabarĩra ingĩ njerũ. Na ndio maana mnaona ukiangalia uchumi wa Kenya unaenda juu 5.6%. This year tunatarajia itakuwa 5.7%, higher than China. Our currency is gaining against all the other major currencies. Ukiangalia inflation is coming down, which is a good thing kwa sababu bei ya bidhaa inakuja chini. Girifotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.